Patricia Mensa. Ain't no fra what yatomu. Ebusua Kuruwa. Why a complainant? Respondent. Angel Fianco Sapon. I a friend Angel Bazooka. Prophet. And you jatabat second time with here. One also here, da bang. Papa, your son carry din papa. You be who are sent to me, Bibi and Mammy body as a meton so. Order in court. Yeah. Madame Patricia, your Bible, your Quran, Casapreco. Shanapa before focus you anybody at the Anape. I shall be Bodia. You, Grandpa, the Jumamuti of the Mam. Bodia no can, as a baby come. Bodia does a Cusiano. Now the man, wana. Bodia and out the other. Yo, me don't for Pejani, no costo. Bodin, I am me. Patricia, Yanwa man is okakra mi kura kasa preko. Anybody. Sasama me beken. Trodo. Mi nitro. Unyame boa me. Order. Aba pasembe na dia bre wada uruma. Mampacho. Some years ago, and I'm share Prophet Bazooka. It's my friend say champagne chance. Difui. Pacho ani. Let's see. Say the Ghana for Difu bin modi. And practically the say Osragia to mama. Yo, young quay. It's last year, somewhere October. Not all your project be on if you know see. I shall take a currency, me mano 10,000. 100 million. Sompa FM. And I'm say, come the man, you know. And I'm saying every minute come 5,000. I say okay, and you should so about genocide. And I'm the man no see or expecting to take me. And an apartment is where they be rented. It's where they rent here. Now I refund them and I'm so okay. It's best 6 months. And I'm saying yes canoe. Ma on them the hide it back and forth 1 year. Near 5,000 madam for back one on you. Number the 2 and on in the can or burn 1,000 cities. Say on for mammy. 4,000 I Canadian, my channel, me sending message on female, my friend now. Now, brother down to the fashion. Never mammy function, I was a boo. Now, what one in the quatrain power year? Oh, you do near. Bessinina. Oh, but trying. Hey, Emma been so G and you. That's a good one. Mammy training Mammy Dan, Jimmy Sabe, Jimmy Sika, and lady. Now, then, I need Jai, and I want to I say, when you're serious. I really want to know so you're much sure the mammy. Name woman. Prophet. Oh, I want a pema. No, that's so you're solid. No, now sorry, in South Africa. I Ghana had you near solid. Debbie. And they say, be a non or shed on your sofa or that's solian. No, it's so far, that's where I'm getting. Sir, Angel Fianco Sapon. Fico. Angel Fico Sapon. Bazooka. Trying. But Kumafia de wa metia soli. Ghana had it. Now I'm say a yechin and no di believe. Akwa Sapon. Akora no. Oh. Eti be no ana de na be. Mpatwa ya no. Where is ankanya sembia? I open felifu bi ko ne Sofia. Na wonim ni fie. Minim ni fie ma. Na wakọ. Ma no ko di fie abehu no. Adai. Onu du fie na bonten wa na camera no. One me gate no. Nem kra no so for o mu suro papa ni nti o mu ntimi nka hwe nkyere. No. Eh. Die dro no. Asem we de me de emi na. Me ba cho no ne tena mpratwe ni mu di sen. Wetin me can say okay, they can't change. You die about 2 years ago and you're coming back. And it's something about fair. See, can I open no? Oh yeah, na me pen because now oh you good mommy. Not share me on door. No fair baby. Man, no maybe me fair. I said oh, when you be a nutina, would never would the person would anymore. Aha, there be many na jai no me so for me sika mama. He ba san ko na fofo. Bi an ka betu ya to me na dan for bi asama. Obi a woni na date. Tu nim na dan for so nyi bia kwa so ne akwa Sapon ne na mo. What the man ko hu ni we wadaroma. Minim kwam for so me ho akwa Sapon. Entia.
because the way I watch Resenka or Chere or Donny Adendi, not just when you be uncle, Yenny Pabonini. Debbie. Chicken Ruha. Ma, I drew her because me here, Missika. I'm on 2% which ain't a 4,000 on you. Ma, or what proso. So me show you. Say be a jar, we jar on a jan any. That to the minute in him. Tibia and Tina Bia, or no, so I not just saying you went to Office Canema. Now I say I can one. I know the Encanis audience. Assembling in any. Ma. Abraham Powshaman, Shaman, dear Maya found. Because I summon away the sang as in Bia. My lady, I keep a soon TV so. my lady, my friend Papano. Eh, My friend no I call ya twice so ben prenai. Eche me frebi ma funadum. o ka che ne se odne beba. Because e bi o ha mo te sa ofre. O mu strange number bia. Debbie. O so Debbie man ka ranche. Wan ka hwe anchire no. Debbie. Na ususu se di enti no pese this can be ma. I say me hu ni say eh ofri se sika no kwan ade e bonde me ni mienu. Wono wonte no wonte se me se me dai no. Ofri se sika ne wono ha me frɛ no. So fam sika ma. Ene se ye kra ye ne hwe anyi. Sasai mama. Na wo kra se bi wa fi mu ama na wate de wo nkra. Wo frɛ no so fa na me tia no. Me dia na me koye no. Ena me so me nya ready say be go bi ani ma say no. Enye ye botae no no. Aha na ebe ka say bi conflict resolutions. Asem bi ba yitimi siesie. Na the way I woka say papa no kire wo do nye nipa bone. Nti woni na gya na ya na wo twen wo pese wo ye wade a wo beba. Tika we de me kra ba me office be kan kire me source of mama. Bia wo de ofele wan ka me kra me kwa akogya. Kia ma. Ma say me. Ba sa Ghana for my say mu tiri mo ya mu de TV ni so too much. Ye no ma twe me ma de o ma be gina no. Hey, ma ya be kakra mu nya me ma nimu o. Dia mo ye no. Asema nya sem bia ma be tetra TV so. Egu o ma nimu ase no. Ma we nya nimu ase. Ni guase e ni guase Patricia. Ma ni pa wo pew. Ma oni me no oni say 4,000 years ko betimi atua but why is playing too hard to get. Any kwa uto ho fe woku. Debbie ma. Eti kwa ebi kura wo na nyame pese ofa wo so e dey change ni ma no. Oba kama uto say wo ba be na betu abe challenge o. Ana wato pam omle. Asre. Men kira o style. Ma, me wa ba ko bi wo ho. Eno de wo kwa wo di mirika say. Order. Abigail. First time. Come at me. No say wo di mirika. Who I say? Order in God. Come on. See. Why? Me pa chaw na de wo kikan die. E wonye nipa bone sa part hwe me ho. Adwuma na ayeye. Ebi mu ho a omo botae ne se ebia wudi nipa no ba TV show no abegu nani mu ase na wabeke kansem. Na me wo ba asem na wo kan. Me tie asem no bi. Ka wo ye na ka wo beka so obi ama onye me ne tire obum kwase aya. Nke be fire no pa. But the way I walk on wasem, on sa branch a on worry ye di. E den ya ma de hu betwitwi. I'm not complaining about that. They me hear music, that's it. I know you have a choice. One also so pay we also any adro no bet me. Oh, my catch say if you want me, he should earn me. I'm so happy for them come. Want ya say. Uni say eyeball to eyeball this say. Best 6 months ni. Ow, now I show so Kumasi. Why uncle baby? Papa Fico. On say me ka bi mam. Me de me papa no maso for die. Me wo bosron ko de mam. Because me am tie ya me odin minister. Eti me wo bosron ko de ma asofo. Aya na nipa nte asofo ase. Osofo onye bofo. Oye nipa. Said de me metimi afom no. Osofo nso betimi afom. Na the most important thing is that wo fom a wo be sore ntem. Na won ka fom ho. Yesu Kristo yehwe baaburu mu a ebi mu yiye bebre baabura omu hu omu fom so omu sreye no awurade de kire wo mu timi metena na mebu aten nti mesre wo awunim papa Fico bazooka angel bazooka prophet mesre wo enya sanka we human duru ha na sabi yesu pe obi tetreta na afru dua kone
na hwe fom na braste eno na ama ye di asemi enti mesrew producer bi monsan try no producer se wa frɛ wa ebom so wonfa oba kama utie the way sister Ikea oye enlightened oye wuraba a won ne nama o se awade empratwe na afono no but won to me nkwa wansam na ne pieto nso nkoka ho it was sra wa nya do 4000 betuma bibia ma no ma patri mami na oye de adwuma apart from nam adwuma no oye de adwuma onye adwuma ba then obe de nya skaratua ma na apartment ba ko de went wasi se dan a ode ahan na nso ye de adwuma wo I person obeka okay we are ba adwuma wanya no yo awurade me da say hello the same po bi a wo hwe me hello hello ebisa friend Mira Fico prophet angel udi de Fico sapon wa woni angel bazuka bia wo so ohini ni na dia me kone ntokwa man me kone ntokwa man pa oba patiri nkone na mayefro kam na me ba be di MC ba fe say hello hello say ya na kotia faso network na nabi Ejafiko misrewa. The number you dialed is currently not reachable. Please try again. Oh, so if so, na safre. Kwanu tu, apekasa usa oba she telephone. Tiesre. Baby, the number you dialed. Oh, so e mane ma out. Order. Wa dwene nyana. Eti baby a wo bia no. Ma yente wonka. Yesre. 4,000 dear said your mammy ke wubi. Eti edi entina ompesa wo de be ma no. Se ni pano na eti na wani gine ho de ade na wonti ti the good. Na setena ne nkoso. Na mfa ni sika ma no. Wanya no. Angel Fico. Me pacho ni fie no ofa he. Wood Village. E no ofa he. Daban Wood Village. Daban. Wo hwe obe won fie sen. On about 36 years. And yes, so you Abranti Kora. Tirimu yende. Fico. Na 6 months I be dem ana no friend. I'm a friend now. Opeke ko. Me the different life friend now for but me like the one fa. Oto on kianso anu akate no. Oyo say me fro, koko me fro no akate no. No akate o. On free. Why na mo so hu no? Say about me way no em say ohun me adwom say na oyi ATM ne by me office when oyi scan no no say me twem na odi machi room no be kasa mti me na me share kanya sanka me kasa bi anke mfa nkoto say ni pakro no so ani mai hwe nti wa na wo shia no na jamo kekan wo so agya wo ye sujani na wo fi say wo betumi ne to anamo be ne ma na ekoso no em wa wabrabo na agya wo so betwa so Nanko yo baba ye wadum say this kama wo. Omo an omo ye me ni patiri mu ye din we unua ba bi hwa. Enya de obi kura obeboa. We na obi ka say boa me sa kwa no. Ni bi kura me nya bi. Onye no. Esu bi ana papa wo. Bi ana obi e papa. Ma me dey say dey na hwekwe committee mu. Ma bro. Ati wani so. Order. Yeah. Bini so okokotu so okwa yiase o adi kotu tuntum ejina me benkum so mi hu ade wa frɛ no Order in court. Semu ni abrampa My lady ya mo fanto ne so kakra fa wa fa no ma bi mra me gina ha ne fanto no so ne na ta na efese o de dim Theodora Wudu anya order in court anya sam geto akra auntie bi no Otobrosi. Bi ni try that one. Bi soja we. Soja no mo hata no. Soja no. Wa kokotu. Bi sorry. And the court cracking. Order in court. Piao. Ebusafo amaba. Daniland Ventures. Alaji Smile. Then Smile. Onso aba.
na Vidensia efo sedem Ghana ono so aba na fi wen bi mkwabena wusu Obapa Christy ya Winkler Awini Steven Amasantua Flow na Jennifer Poku odena kwada so Riley's Cuisine Owusu K Frederick Mami Jesiwa Mami Efia Ekweokon Sapon Philippo Kwabre Kasem enso ewo ho papa edamase abena nyameche Lion Rock Gladys Bani akoso abakwadwu ose ebola kwadwu ebola Obapa Christy ose ageta abena free enso aba bisatra last one yenhwe na so wampeke na fe yema polina mlem na yenkoyenim yesrepa obia wo Sompa Nkomo wonim osofo Angel Fico Sapon Angel Bazooka owoda aban wo se ne nkra bedi me ho ti mesre ya frɛ na wamfa oma yenti ne nka yeta asem yentani pa ya mami oba me kra me ka se we de ne nkenuru ha because when ye issue bia enso emu oya oba besia pa de okata benkata chie asebe hwo asim kronu ye so obagini sikasa emu oya etie pa achew ya pa achew pa baby a wo bia me yente wonka na fa ni sikama no Aunt Paulina lady me da se betia ye tifo eni ahwefo nyina ya sister part no kwase muni wayemfonso edi enti na me kasa ye wo empana twen bebre wo ho a wa utimi se empana me twen emfa me nkosi baabi a eno wo ho empana me twen daachi bi entimi nkodane awade eno no wo ho nti saa empana twen no ye di nimde na etwen sebe mpradu asakwan bi so wa utimi sade na awo ye no emfa fa so papa bi a mrew as to say onipa wo ye sofo na wa wo so wo estate a wode ma han na wo timi ka kire wo say me pe 10,000 e dey be projects na ko fa 5,000 de ma no kwasem ni ye di sua de yes sister party fa ba bi de wo ye mfonso kese pa cause obi a onu wo sika de wo dey so ma obi die na mom nya wo na sesa wo de sika ya den e ma no na me ka de atu ma ya bifo wo twe mpana mfa sika ma ba ma wa wo nim se mpana wo twi bibia mfiri mu ma nipa no wo sika sesa wo boa wo mmoa wa emfa wo de ensa mfa ma no wano be twe mpana yusu wa last minute na wakofa onyanko ba na ni sika wonya eno de ama na di emema ni bi no mote saa bu ma kwase a wo saa ekwan ne so eti mesre empana twe bi wo ho amfa wo sika nko wuram se nipa wote ebiase na be twe mpana de eno de header nsi mra bia ho kwan na embom ye wo mpana bi wo ho no mo a ye di nimde na twe saa empana no eti mesre mi nua Patricia se wei no de nya de anyanu ma na hwe agu efiti na ede ko mesre wo enya de amini se nyame beye wadom wo benya bi na so wo kwa asabe mpradu asa ya fa nimdi ye den eko na emom de mesre kura se nyame ma afoforo kura na mpo de enya den enko dane awade se ekwa dane awade kwa na adu sika ma no mpo akense hwe na empona twe my lady say wadawo ba me di tufo eti empona twe bi wo ho ma de me kan se efa usika anya den enko wuram nya de be de beboa wo na osofo my lady wadawo ma se bazooka no kwasem ni papa Angel say Angel Fico said yes sister yi kan yi na kora dia no kwasem ni papa wa anya ade say mpradu asa wo fa obi de hie ene na atwe mpana wa ama ne hwe wa sa de na sa agini sika asa aka ho papa yesere wadawo ma wanya me score ha bra na be receive na emfa asundue nya de emra 4,000 de eye sika so nya sika bia di papa wadawo ma bo modin asa wo beba na wo ni sika bebre no ko sabe anya kura ni sika kuta na woni mu wo de be den ebeye eti wadawo ma ye besere papa bo modin fa wani kire mu ha na betu ya ba ya ne ka na emfa so ndwie na so nya wa hoto oba anya ni mguase ye no de ba ye dabi wono ka ne dem no anya ye enti no de apia bonten eti papa wadawo ma bo modin asa wo be de wo beba na mo papa akwasi sapon a so fa akwasi sapon mu di na chi no nya sa na ni tuba ate papa wadawo ma bomodi ana fa ba ya ni sika bre no na fa so nwie ma malagi e de manu wasi yo abusuafo e batew hoho bi abawuram na yenhwe no nko ne nto adwumadi so ma me pa cho ma ha mo akwa abade abaso Sompa Nkomo so yo awie adawro ma awie de boko aye menua Agnes Osekufo wo America
what they say? Well, America. I know say me meye adoyema enyanka na ekunafo into okra ne nsem tomaten emo anwa tin tomatoes ana geisha or the man kula na se be ya wo mo so afi wo mbedidi tina ema me bai tina nantiese yo seska ka ho so tutudin e pa to bibia ne nchiri ma enyanka no 10 million so akotwo waji receipt na de ahi biom chire ka bibia ya de no kore ne de o ma abadwafo so 20 million nti o someone fa enye lorry fake yedase o wonyi dizi ayo yedase pi yo nti se bibia ne ho bi yedase ne ye ja kwan yo ampa yugu ba ganim na fasi o mami basi natural say be san try be menhwe because obvious so ekọ ana enkokora ofu na efri kofa me ehwe bi ono na efri o e bia na wo hwe ye oba papa say chese enya asem ketua anti ene kwa bontin kwatie bi our friend say kan so free ha bra be jusika ene say ne tentem so be jusika tentem so eso abrampa be tete ho asem ama me di na mu my lady me da say nkanye se wo ye kwan ka mebusa na se mba akopɛ wo kwaba so nko be bia ebi se odikaje kasapreko ne bodua ti na nka mebusa no ho asem se senti ne nsa nka sika na de ne besi na ona abeka ona abekire na me bisa no my lady na no na me ka asem bi se asofo no bebre wo no mo a kotu no hihye omukwa ehihye omukwa my lady on se asem we se de odika kan se nke duru ha dabi e wo se nke ye efitie mu asem watwe nyezo so ntim no ntina bie mu nti no so be ya ade ama na akoduru ama na radio no tv ne nya nim guase nti ne wa dabi but se funu nipa no de bade ya so ye behwe kwan ye befa so a ye beboa no ti ye be sere sofo se so te ye nka onfa beba na sika ma no empratwe ne ye atwe so ontimi bie mu de onfa ne sika ma no my lady e bi se ontimi nkonkotwe mpra nkonkoboka e bi so okoye de afiri mu de my lady de afiri mu aba bi afiri mu aba empaso styles ahodo a wonne waye nyina no ahye agu na ni sika zo nkokam de maledi enye yie dina nka mbese mbisa senti sabre se ne nsa nka obeye den bi mu nyana mo so na metra obeye den na afenka honom no ye hunu enkomo a ebetimi na de maledi mesrew enne nipa bi na ama ma no mpese ombeye papa no nipa bi aba no memma bi aba no mpese ma no beye papa we sei onzo aka no asa nya de obetimi aye bia ma obi abiem na se nyo no obehwe mem de se adiri tirimu dem beti oba bi ho no ma lady onfa ho se nka waye papa we a akwehye nani nanso no wadaroma abeba ne tenase na se onkomo bi a memusa na busa no ma lady wadaroma yo me pa cho o tenase mun kata nanim na emusa na sem a papa se busa Sompa Nkomo get results Andra abaya na obaya ofri okotran kokwa be ma bi ne na wo nan frank ye wi show na condemn ni bra wo US say na wo show no and was send condemn 10 million so farmer buy one ti manimu ana condemn send this candema lady no okay I say no wo chinchenam na say sika wo de be che no na ne ho akwatwe ama no to we na wanya 10 million di obetumi de akwa start na wo de akwa akọchi wo bla yugusu aye twea be ma na oti garam say ase no be ma na free wo se de kamienti my lady be ma na free condemn so na wache asem egu papa ke so nya asem kito o wo so fu bi di bazooka na power da so no wo na se na wo monitor na wo monitor ojina court nko yi anu wie ya condemn obe yi anu de man ya abran paka wasem yi enti o se no galam se ase
na ho no de phone kwa obi be wia na niema mu na aye de na afi na adwuma na epeke nti obehwe kwa bi obefa so a animanim ya no enyina be free ho bronya ntare nkura ne behye empaboa ne mu ne anwa o bedi nyina o de beba ana me ka che ne se won hwe no pesika ma ne nya adwuma na ne dan ne kan so aso no abrante no o fom pa owo fom onye obi a oye basabasa ne kasa no ne bi aba na ni ase de ne onye tuturani o se abeba na ne sesa ne ma free so onwale bi nyo ne pamo no na so akofa ne nyonko ba o se de ko ba ne se abeba ne ko wo ye o ko che dodo ma lady chati na nu masem no wono so se bi bru taxi driver ni sisi mu wo so sa ne wonti me ntwen sa o ene mo ko fa bi nti abeba ne be hu ye no de abufo zan ne ma se oko ne wampam no yo nti ho no so de akosie no Sompa Nkomo adwuma na ye no ye adwuma kan o ye boa nipa on se si asa ba we odi ni case no eno akondem bra amani 1000 ai condemn bra na friend say kwaku o krobes US aha ti no o che oh yeah o che program no nti amani 10 million on fan so about the kwachenche no ye say otimi de ye bibia ana ya san de bi ma ka no nyame hira on say condemn o ye yadamfo o leave no so friend sense of mami o leave de me ba be cha na ma be boa mo e na oba so on say ne hu donti ya che obi 10 million ti sa sem da so na so de be trafie na o ene trafie o na umi afa me ho obi ba be gire 10 million wa ma me dabi yanko bazuka sem so abram so for wadan roma na nka be ba agina daka ma mebuisa na samba anti me ma me to aso an onya no fra ma obi anti bi na fe ye hunu kwan de ne fa so adaka no otimunya adaka ketwa ma lady wadan roma bisa na ma me said ye una ye judge ya tie ni musa ne die me say oba ye no bible no bibia wa ha oso pebodua ne kasa preko enti mpese me bisa na se na oje ye na ne tirimu po ne se na afi nkomo wa achie ne ye ni yo ma me o se na utiri mu pone sen a oje ibodua ne kasa preko ho na me gidi o a waja asori waja 7 years ni nsi aso dem da me nko bi adai debi owura yinti I have no reason no nti so no there me asofofo na ma me feel say me hey mo asofofo mu yobio obi se won kwaso na ready we a wo ye nanim na esa de bi e tan a chese tan enya mama se madam for prophet bi o dey say friend brother o say friend brother Sam prophet Sam no we prophet friend brother Sam na the only prophet no ye Ghana hawie ye premu no eye de atia enti my lady say one tuya obeye den na fe ye hu de o say one tuya be den I don't know what to do. Ubabondua. Debbie. Ko na ba na hwan na frɛ wo no. Yeah, madam for na one ne kasama. O se sofo na frɛ no. O say be 3 weeks ago sofo ne frɛ no say o te men kan na ne ade. Nti o no say no ba unim say wo pena. Ye woni o ma ye ni o ma o free say o ya on pe no enye. Nti no anopa me ba me frɛ madam for ne ka kyerɛ no. O say wa frɛ no sa on fa call no because wa kan no betua anko atua. And I'm say you on fa no nti de wo kana. He said the ajeta. Anya ajeta. Me da sipi trama me. You condemn Abraham prophecy na condemn. Enti my lady, dey na me pese me hu na beba na ka no. Enne asofo no bibiri ahye kotu mu nyina ya konfo. Na no na meka sebe bi nom. Ya dodo na so ya konfo sem na zo kotu na se wo mo. Hwe se sofo wo so gina dom anim. Tu ayare ya ayare sane ade. Na sa twempra kwa my lady nkanya ne kwan no. Ana sa na kwatwempra no wasa agi ne sika. Ana so onfa man. Eja condemn ku pelu ase papa. Wakamu ase maka unfi. Na me de se wo so waje bodua ne kasa preko. My lady, so antimi amfa esi am medi besi ama no. Wan soma. Order. Fasten floor kono. On soma. Order in court. Condemn. Na wo monitor. Afede de mo aduro no. David men kan sa. Ni kan sa. Yen kan na kan sa. Aye kwase abuo. David nyabota. Chopa ni mo nyam for. Oh na de oba de na ni mo nyam na de na ni mo hu na sa bi esisi no. Yesisi de woni mo hu woni mo nyam se. Yesisi woni yesisi. Eh, na mde am ya so ba woni mo nyam na no fe na ni mo nyam wodi ketepre na ko fa na ba fie. Bisa so oba de na mama pachom. So mama ti pachom. Ya wodi ebetumi aka boa. Yemum se basa se dia na mo kekane ya na eya. Obi na wuro obi do so ma no. Ya be na bisa na obe woni bisa na se
da ben no call bazooka wa bazooka na run draw so man no na ha na run draw no na run na de oba ben no run na draw so you oba na run be man na run draw order in court na do say na obi run draw so man wo eh so ma me ya na nya ne sa na ne sa o esa so fu na so ya munya botre ade a wonua sofo ya me nua na entinya botre ne ya nka bi na nka ne sa ase dia ase dia obi na akwati wo sia ne hene but mama to obi sa so sia ne hene no se ne pe wo hunu ne hene wo so na dwumam na ho adwumam ono na dwumam ene oba ho ene oba ene ode ayi ehoma wadi but oba ode ayi by breakdown machine bi by no betam ne to so de ne koi wo se ne pe en mo ene obu sa ne so ye hwan ene wo so ye hwan wo so ye sofo d4 ni ene d4 twempra ye ni d4 twempra obi ye d4 no wo so pa d4 de wa muso ye d4 na so obi fun kwa ya fun nya obi fun mama ya mama entimani na yie ni emfanto ho we abaye otwe minimu no onim da minimu no me bai me ne bazooka akwala wa nete ono na me cameraman o wa hasise obi hu wasibom we minimu no ono na enimi ba minimu no bazooka aye minua odi da me chona ase me kire wa de nya botre sika we kwa sika we kwa me metu ama ne sisia na de wo mu ni se me ba me pese mama de ne ye clear me ba me ti bazooka me ti da me nya bida na se me ti bazooka as man am friends chama na ye do aba ready wo be pede o e no se ho ama me na ti bi me se da de to me bie no wa ma na ti to no de ko nyina wonim odi ase me bie se chama na de na wo be de o me station ho was papa da na mse say again my body dia chen wo ya we wo tie kakra wo so age atum se woni mu no but wo tie ni yo me nchi asem ne da bia minim sa wo nchi an condemn answer the amakes na de ne say ye boni di ne course na e ba no so ne do so enti no wadum phone senye sa enka ye simple kra me prime catch because condemn all starting no o si bazooka nye nipa bone oh david o so ne ne tsena no o chere no do na mi say o say agro but emrante sem me o me jai ensema na mi say na ne o de ba ha ye dey we di enka afiasem so mama ensema o kan na kokra no obo pepepe sa me nim bazooka o ntwa to ba kokra ena bazooka ye hia ni say do no okay onu nim bazooka na ni offer sika ma no na me person mechanical system onyu obi en say 4000 bazooka best spend the day 4000 e grow best spend the abo 4000 me boa o woska e dan egu wonya dan ketwa enti me nim de wo mu pa ne say cha samu abodum bi what that was it oh eye order sem ka onu anya me ni be ka oh eye order sem ka ona na mini do me do fena se wo me sa se wa danfu nti na wo pese wo be wa ya ka sem ne bia ma se we de ko danfu na wo ka bia ma no o do no o be do bazooka me say sa asem wo ya wudi o be third person me dem nka se me kwa me ko mo me nka mo enti de wo ya me fene se nye course na do so aka me fene na ma sisi anko be fa ne ska no de na de ayede ama no eno ne ye nemum enu echi no o mo ntemu ntimi ntete that is the case also ndo ntimi enko oh mama connection bu meka kire o ye good girl we ne woju abaye wo ye very good na de wo mu ne se mepa mo cho bebre se ya mo madien o Abraham pa na me wo so unu mama sem na dane akodi wo nka ma abaye de se me ba no ase eboa no na ne nsa kan sika eni ya obetimi kura sende agu ne fon so nemum asofu djuma na yeye no obia nko ne kon fa so ene sofu djuma pacho wadi ma se me minim se odifo wo firi nyankopon won twempa abaye bai was 7 years on kwa asore da mpacho busa so ne ne jam pratwe di mfie sei bisa se di mfie sei enti wo jai mrebei was 7 years ni won kwa asore da enti wonnim se wonyame nipa wonyame difo wonyame so mpacho wotie se wo ware sofo ene wo firi wachi no bi akotwempra ka betwe ho manso wo beka se sofo ntwempra onka enti se nyaba ne se wo bu ani gu so ba na me sumi bu ani gu so ba ne edi be hia de Abraham pa munyi sofo sam ne mfiri mu satam de nyina ne ya atum se bone ne ye dey ye di enti sa oh nanka de tie ne se wo sofo so pa ka kire ne se wo ye sofo ne metwempra enye ye dwane ana mama de me kene boa 24 se sofo de ni panim preach ade na wo se me pe na wo sofo ti ma so pe waje atu woni ne twempra 2 years wo preach nyina wo ya we
wako South Africa kwa ya soro ya we wotwe ne mane koba oba ya wode hunsu abedware woje je fom na osofo be yi be ma ama ama ko hu firi so ko si fom so wutini hwa ahoma no na ne ya we so ya osofo wa hawo ani ya hawo no oh yo na beka na ka na sa unya bibianka ye wo mu ano no ai enti ba ne sa nye wonya si no na de be fa so gu asofo ni mu ase ani etu manefo to omfo se sofo so omopa mo mpre no nya pre oh na dai wonya pre de na to aso se bia wale won se ne pese bia e betwempra bia na o madwen o mo se o se ne pe na akodane awa na sofo timi du obi twempra nsan wa ye ne ho ade osofo no obi twempra nsan ne ho ade wo ya we enti se wo se sofo no nya papa de a ene no agye atum nye se BBC ye na afa wo be kire se wonye sofo papa ene no anim so wonye papa before nye nei na wo so obeka two so ye papa nso de a nye wode wo kanti na abegu nanim ase e o se ete sa de na ase e manya ne bebre twuma wo de no omura so de ma no makofo sofo ne mpra omura so de ma makofo sofo ne mpra na sofo na mo se o mo pe na me de make me so se wo pe no wo ye dai wo dwane eja no de ba nka unane eja no de ba nka unane na re so pe de wo gitu mu enti nya asem beba na Abraham pa beka se ye ya sofofo ene ye de we adredwa ye ho ene we adredwa ye ho ye de nima nyina to nchen a sofo ye nipa onware akono woni mu but wo na ba me ne hu se papa maba wo nchen be pese me no be ware se nya ware na ye mpra twa me ntumi because asem ba kra obegu me ne mu ase na me so begu ne mu ase utranye ye na me no mi no asem kopie radio so be ye no guase ama papa ye me ho ade se wontimi ye me ho ade dia okoduo mekọ ema ya nya ne sa ne moye munya ne sa ne moye emu asofo no ne se ba se ye kan ya so be dem dia eni ani momu na nam munya biemu anwomu na to so eni ani obawo oda yi se ne tia no de be ma wo pepepe mama me wie ne se prophet azuka unso minu an wutie me 4000 yes guy was on me be jojo send na de man e bi kro obi tio send unim ne number dada send to so na asem bi amfana asem ne de enko nemom sedi ya monso mudada enipa meware wo bebre asofo bebre nso saa onka sem no twempra meware wo emaye nso paware so to e kama ni wo fe azuka nso saa no ati o very nice nobody just ohun nanim kra ofere no saa she be mani mo nyamfo bi ne ho fe no wo na efie wasini wo wura ni fie a wankasa mo ana mo he mo be mi ada efie ho mi ni hobi ye wura ho ana se ya fafon se afi se ya ni yetwa ye tena kunyam me se ne kitchen kra no e che wo bi bedroom enti wo ye na wo ani agye no funso ne apra ni kokko funso wo ne apra ni kokko ade efe no ye fa ne form dabi ade efe ye fa ne form panyimfo se kwancha ade efa edi sika nti so ko hunu ade efe na so funso oni gi ho dia ene de to so bebia no ko no atomo ye o ma bebiro ho kwa sika ni sine pa on pese obegi atum Abraham pa ade ntia wo suo wunye o sika firi hene wunye de na odi yie kwa be na foso wudi sofo no kwa wudi ni kwa be so wote South Africa na ya asore ni Ghana ha tu ba Ghana wo ya asore wo hene sofo be na kwasi ada wo nkwa asore wo bi sai wo bi tikije tie preachi kire nkrofo Abraham pa woni asore o wo preachi kire nkrofo ji correction wo nkwa asore meme say bebre wodi mama pa bi phone line se wonim sofo bi o preachi kire nkrofo wo nkwa asore aka beto asumune are na mo yesa ho amo ono oso waja asole o na me say woja mama e de na asore kwa oso nkwa asore bi o se asofo bi de omo ye what den ohuru wo sofo hu ntia okansa mama mu yani mu asesa o me ma worry 17 good years ndie so baby ni mafidie so amekasa se me bue ma no aso baby pe the whole Ghana ma so pe kwa kra se me bie ma no kan no wampene kra from number on Sompa fidie so fin ne ko se wiase be say 17 good years baba ko pe se ma ba we da mu ma chimi ko hospital na mu kotwe moja so oba moja o baby wo moja fra me moja mu a de mu pe bi amonye me ye wonya me nkrofo wa asase so no obi na ye fake o dabi no bia na ye fake ye wodo kwafo sofo baby amaji din adu eye ne na nkade na me pese me ye de oba na nkade ye ntu kwankwa brochiri na ehon so madam fu bi na kan wa se Ghana do mi hu me nkwa brochiri o de na mse na brochiri onyankopo no nyo na de ho bae woni ho amframa mfa ho so yesu yetimanya oda tinyi nyina na yanya ti Abraham panto ne bo bobodua ne mo yi mo kasa preko no ebekumbi enkumbi mo de bo me dua me yanya me because me nka ho mom na nka ho
na do na mum de oka ho de ono ani jejeje ene sa na o mo kan ye ene ono ani jejeje Nyasai no na oye nu ye ni ya to atwe no o fa se ni die ni onya ni wa no no e de kwa obi an order ya ni jebi onyuma aba no no ai ni wa wala nche be lunch no abusuafo etidia keka kwede mu say yan soli program isu bazuka be send this kon bia so be send ya so send ba because said your course no ekono so no man so amodi nsemba radio so ya munya botre semni bi wo ho anka mbetimi aka ne fie na ade eden de na mo de abre na de na ye nketinketi sei ni de ya na mama ya ye na ya ye me pa cho ma me no abrampa mani trance na say condemn so trance na me trance case number 2 Sarah otu ayi no free baaye manso abore ena ofra ya obaaye oye complainant respondent Ernest Opoku kodie mowiri order in court enebna ya wo Bible Quran e be focus ya snap kasa preko ni bodu ade na ope Quran Sarah now the creme form to Sarah Sarah to no Sarah to you page akosore bodi Miss Sarah to Miss Sarah to mi kura Quran sa sema me bekan no kren ko mi nitro Allah aboa me order asamba na ba Sarah to but so me stampina that I friend Ernest face me wo me ba no hu se be ma ka me hu nti ya o ya no wa frɛ wo no wo ba no hu te sen wo sister mpana yo baby ase obekwa akotia kotumasi nti me bi wa frɛ me na obusa me se sister wo wanyimfa ana me si mi wo ma so abole o na o si na ho so na me si me ya gala o si waka ase ma ba kumasi na me si da ba fe na me pedan ma ja me ba no wesire na nka makofa na ba na eja ya obawi pacha na ya sha ase ye bibi kakra na o si okay wate nti ehwa na onu kra sa fem ka chem se sister baby a meti no me tu afri ho no mo se me adwuma no ni kode biem nti me tu afri ho no se nka wo pe ho no ma na me si matena ho no bi nti me mpese me sa atena o metena ho no kra na me busuafo no nti me mba ho nti nka me pekrom side no ana Ernest su until last time me call banda se me ko hwe adwuma bi wo ho no na o sa frem banda krobezo banda wewa okay ana o sa frem se sister edan no manya bia na me si menye bie na o su ono ni de no kra de nka ye kamantin ka be ya me fa menim behwe krobezo wo yi kwade mewre ana me su yo mate nti dana me free banda e ba no na kra ya ne hwe tin o da sere su ni papa we pato papa ko no krobem Burkina ni na akofa no acha eti ubeko acha ti obeba Burkina for me ma sabe so mo me ma o mo tadu ya wo wa meboa ni e friend say Rasta man kasai ena wo se wa obe dana me free banda e ba no ana me ko ho no ekwohwe dan ne ye kama na sa time fiewura ne ntifie ho no ana me su okay ene me bla bi se obema me 2000 ana o si me bla na me se abai ma me ni tie obema me 2000 na me ma per 1000 na so si dan ne ye 3000 na ya betua na o si okay enti o wa na wo the pressure si me so sa enti me ye adwuma 2 weeks di ka ayi me mpina ni sika no ho ana me de blame no ana ene si dana me ba me so me ka chense me ba me pese me hu fiewura no na fiewura no so nti sa fie o sa time no ti me ba no sister se sia na fiewura no kra koyo ne dan a wo to aba betena ni no mu ye ana me so okay enya hwe wonji enya na me ba no omodi ni blame ana ene stage sky o sister empana Ernest pacha oji sika sen waji sika na 3000 te hwana ma me frɛ me se o sere me a me man 100 cedis no mu ye
Nunu be my be I throw it. Na we were bema na oba. Oba. Edi na shana skirt ya na kalanga na dia dia. Skirt and a nika ni. Simule. Enti ma me kan na me si ma me niska sky wa me ho nyina na me de blame yi ma sana boy ni se won fanji dan ne ma me na me ne akwala no beta na ma me se oh na me se won ma me nko fie enti ehwa na wo di 100 cedis ma me se na me njin se ne ma ne ye ana me ji ye enti ye swale ye ko no no se yi mi a me sika ni mu na odi kan yi 100 cedis no ana o sa yi 100 cedis se me nje na me mfa enye lorry fe nko na odi bi be so so ade ama fie ra na me suyo. Enti me kwadru ye ni 2 days time na me frɛ no no o scan crowd dey ama fiora no ana me na bakra ketu na ne si bebrebe ni ha oba ne si bebrebe no Order afifia ma bi apepe hu ina wo oboso me sei ne 2 years yani saasre what the sell enti no ne si bebrebe na kokoa ne si ni ya tue hyehyɛ nkyɛn eni agye de ko atifo e friend sei friend ma fati ose won sere kra kana no ato bia ka nyina wate age kalanga no yenkwe eti me ye no me friend no ose o diskana ma fiora nti o kra yi abasa week no ba obesisa ne no ma no na ma ba na me suyo me kra me ba na o mu di na blame nti ha no me ho kire me ena ose o koba ena school yi ba week time na me friend no was sister me da hospital ana me say assemble bla was pressure. Me say pressure ben was iska woni phone so anka oyi am obi omko iska na omso obi atwe iska no wa na me yema asme me sister no so say o abotire nti wa na me chief phone from me sister na me sister say nti Ernest anhu wo na akwala yi mo bo amfa dan no kranka e ma o free was iska na di nka wo ka kire adi enkwase asam na ekoso Ghana wasinka me ka kire na nka obema ma na 1000 anampo nka memma niska ana me se enya we say NSC banka tachi akola amobro wa wei ana me ye di inufu nyina akora ayira woni kokko afa de ya saati ho a me frɛ NS the following day was me nam kwanso kokonongo ne dura no ma frɛ the following day me frɛ na was omusi Monday nti nka adechi Monday Saturday no okoye Sunday no okache me omusi Monday ana obeba nti nya adechi Monday no obeba the following week no ana menya abutrent week ni si na me frɛ wose ma antimi amba o ana me si sese wu cause problems ama me ni bla na wo ma me ska se menya de me handa no because nipa no wanji andi se ska na me de handa was sister nya abutrent nya mpo Tuesday member na me suyo Tuesday bedru ya me frɛ Ernest mfa Wednesday me frɛ na me ka che se bra wu gu me relationship me dey relationship see area who relationship wa ana me kan say me pesa ade order bla no kra won jemendi enti sister weekend member na me see sikan ko din wadi say 1 month 1 week ni na say wo wan say me ni baby an o fiora no kra say wa say ni no mo wan tia lebe into na ofra na wonfa wanfa ne picture ma ni picture wa monye we de beto so ahwehwe no age obi sika je be hwe no bi mo kwaji picture no obra me ton ne ma no sister natural spices didi peche ye wa akokọ afi ye wo nantwie bro nyan ye wa ponche eno an ye di ni nyina dawo de aduane ye obi anfa na ne nkyere ho de anya sam ketu atachi ma bi hye mo afi da Friday ye be float ye nyina ye de ho jim ye papa jima bedun sanu adwuma dum pampa so pz 0243535025 offset ye duro oba bia akoda wonye bunensa bia oba bia aka cho so variances oba bia okọ school bia yento bi nto no baagi no fanko e wo bra yo mu obenyini no aye kama na ebe boa wo bomodin ebe yi hormonal imbalance bia be free ho e the amount irregular menstrual cycle ni nyina 0596 60785 grow fine eye duro moja duro oko kete so awona eye grow fine ye adwuma kakra bia na wa eye grow fine wo bra yo mu hawo eye grow fine we de ene ekoko ane ye de aye doctor say moja so atia eye grow fine me pa cho ye digital herbal center for ene de aba 0244596532 TIME me pa cho nye NME ne ya kani eye tie me pa cho malaria pay
Onu mo ato ntumi ni di. Eye. Tai. Time HHD. Eno nsansan. Na mu sa ya de nyina. Kodi so ni nyina da. Ebetu ase. 0244417669. Midima fo se wani amawa. Dr. Time Daso. Ya de bia. Ya de bia. Ebua kwa gogo. Otwata amato so. Otu ju hudi a. Bra. Bodin. Na otwata amonto ya de so. 74282. Edusan e ba mesha. Madansie nie. Sisi ya. Ma me edusan. Be ma wa ye mere. Oba ye ne. Ni peduane mututu was said Samala help. Kone kwa jibi. Now they want him and so Ekiki 0500 110115 Tabita Clinic. Ya sabia. Say infections. Ni nyina dafo ani kire ho. Ojonso ntentem sano na yo titiri. O ma wadura na ni nyina tuko. Burning sensation ni liver issues ni nyina. Fo ani kire ho. Oya massaging. Obesho kama. Diet therapy. Opese eba ufie ebe hwe okra nso a eno nso oye home treatment. Yewo ahojo da ban Cindy Junction enkran yewo ho sunyan takorade ena takwa 0260196219 Loye legacy night bronyan ye kwaji yani obia mfa ne dofo mpie so dofo nsa ne fa ne ko DK events bronyan amachi dede kwabna omunyina da koso Japan kofinti stoneboa ye nyina dia ni kire ho 300 couple 500 VIP 400 29 December ye nyina dia ni kire ho hono mo an ye nyina dia ni kire table reservation so usabeka 0550799375 and 0599913555 Sarakoba afi ye kwa kodri ye dwa toto ye ntare bibia mpabo ne nyina papa ne abusua nyina obia mfa na ni kire ho me pa chaw se mubenya mu bibia kama ye wonro mote haye mpaboa se ye kaki se ye suit any accessories enua bi ne ye kwa akwaje enua bi ne ye kwa akwaje e wo 0244797215 echamfo bana yade nyina bedwane spinal injury echamfo usano na yo titiri be kire so kama ama wa be tie ti se krim funyin obemia manawu obemia ne se ya manawu 4988004 3P garlic mixture eye piwak eye dro oso wonte hyewa litini ye kokko eye soa ehwe pai wofura ye kutu 3P ebe ye immune booster so eye 3P 0248928824 give us P capsules give us osi ya na be ma odu sinani mu a na woda ye tim kaja kono kwa jibi give us co capsules eye give us I am team coco eye give us give us na kokko jibi typhoid join this give us GC ne capsules ebe tuni nyina se na wono watie sise kinken 543222470 me pacho Gentleman Dental Clinic me kwa akohwe mesen obia mfa na ni nkyene akohwe ne sen polishing ubeshe bi so wanu mu bon ni nyina da o mehwe no mayi afiri wode ama Total filling station ehonu mu a 0559139582 we ye 2 pure mineral water eye nsuo bronya nua ne adidie bronya yi apuntu obia enua ne adidie 360 Ghana growth pa adwumaye osumfie no 15 ko pa adwumaye men kyerɛ fie nya nto ato ko pa adwumaye so kyerɛ wa adwuma 0308255775 aha Saratu enti say brano sika no ma ubi kra o ma me bi na dan no so anko kyerɛ wo dan ne de minim fie ho dan no ma me ko hu ho nom na akɔye nti esi sa no na me frɛ sister bia na me ni ti fie ba ko na me ka kyerɛ sɛ junior ma me mesrɛ wo ma kyerɛ sika ma obi ana me kyerɛ ma me ni fie no nti ma me na bo a me kɔye investigation sɛ fie ra na abetena ho nom ana fie ra ne se bla no wo boa wo azani dan me wo na obeka kyerɛ say ne time nso ye ba opese otu bas dan no de be ma ne nua ba ana fie ra ne ka kyerɛ ne sɛ da bi adan ne de won fa ma han bi nti o ma han biem no na Ernest frɛ me ka kyerɛ me sɛ oni fiewura na akasa nti me fa sika no ma na me de blend no nti bla ne aza wono kra ne live bill kra wa nti ya wasa sɛ no e wɔ dem ho no adwa no wono kra hia ne dindindi echuche na chese waji sika na adwane asa agi wono an balance e wo ma me no ho na o da be ne twa to a wo ne kasai
last 3 weeks me hono. O friend no se den. Me friend no wan me friend no na me friend no ka kire me say yi minya abotre na weekend obeba. Na weekend na weekend na me friend na wa text me message say I've called the landlord to send me the money so that I will send it back to you. And I say what? And when I say eh and you wanya ne ntem na me nkopɛ dan no week na baby a metem me ho kire me ne me ba no. After the almost sister na okoye say investigation wo honum no. Me ko hon na won ga bi na ti again wo no ankasa ne drinking sport a woton. And sister no esa ko again no honum. E ho na again ne ka se wo no kra wo nim baby a wo. Sister bi so ton store wo sa fie ne ni. What ton store? Sister bi so. Oda. E ton store wo fie ne ni. E dia store no. E dia store no ton. Provisions. We have provisions store. But again no ankasa no e ton biaba. Onu so to biaba. Ankasa em se wadwene nye. Oda in court. Enti dia waton store no e na call. Wunya kwase akeka no. Oto dia store. Oda. There were store no and I call sister na or no so eton again no honum. And again the car say wonim baby or no say na sister no kuda akwala se si akwala ne hen obeda. E wana sister na no so call no honum no so waka chen say wonim baby ante kwa asa moment na message. Awu ati nwasi. E wa na message aba me phone so say I'm sending you the money. Last 2 weeks mu honum no. My friend. Sikane ba nti efi ho no me friend na wonfa me sister friend na wonfa me bra mo friend na wonfa na ya na mo de mo friend na mo mfa na mo ba no sa no me na me so ya akọhwe na akọji sika na bre ma na wa o sika on won kra friend na wonfa no me ade na me ha oba pa ma wo de kwama no na me ho bi ba so da bi na fe di asem na o tin nyina ade ade a afro anade ai natural ade won Oda. Onye uti. Ade. Galaninti. Asomde anso nso kwazi. Davi. Na beye. Na no ne papa na ade nti na akofa abokin na ni be ma. A wonim so kwa unhu ni biwu. Ha? Ushia na galanase. Acha labi. Na ushia no we. Mesha no okumas ba na oto good. Ene wa ye yie. Esikafo na anu. Oda. Ushi abra no to good. Ene so ye o ma obi. Wa ma obi. Ene se ne ba ye ne de hwe ama bi. Na o se ne de na one kana mo ye kama. Papa. Oji wani. Ba. Ena ni nyina mu no amana ha dan ama. O ha be ma me wo e kode apeja. How many years? 2 years. Ene eni ye no. Nti ende na wawo. Dabi. Me ko hon mu kra me wo ye na 1 year mai. Nti ohan ma wie no no wadwane kobo kena. Tu bai ohun. Wo hunu da. Wa hunu ba ko. Wa hunu 2 times. Na ya o ofre wo. Wo frɛ me. Wo so o mfrɛ no. Ana enko. Me frɛ na wo mfa. Yeah, my we mu dem life di agro. Bokin na ni be ma said yes na hem. Ya Mosi for mama. Mosi kuro. No me mosi kuro na o mo ye meli. Hono mo. Mosi kuro. Ehwa. Na wo firi. Me fi ulugu. Eni asa wo ben ho. Ana. Me shada ben ho sade. Wo firi ayibu mpurugu yoyo. Dabu walwale side. Papa ba wo me akrom. It is possible. Meboa. Pacha. Emma. Hey! Oda. Wale. Akola matu. Chesa media na ya me nwanwa omo ho ne se. Omatu kwan omo bedi pa ni nyina. Oma ha mu ho de. Emu abie o. Asi. Natural order. Emu abe. Chesa omo be adwuma batitela no. Ade ndi emu abe. Flowers. Flowers. Ne mu abe. Sanity. Eh. Se wono etu be ni ana wo bi ka ho. Da bi ya. Eni pade ye mpoye. Enso kakra ni wachia. Ka wo yiwe. Ade no wo mfa ne nkoma wo maame. Sara, na wo nya free anya dwuma. Because wo kurakura wo saa. Wo maame hwe enti me hwe ni ye osirim.
Are aya nso wira ho bra waji akwala mo bro wa we 30 million sa wo de ko ha dan amanu e na me se mo de adua bode empam so da pia makwala bai wa TV susu wakotra galamsey mu oba besia ma infection alla ensufi o mutim ebe wura mu apesika e di ba onmisa ne sister boyfriend wagisem ko pedama wagiska na di adwane na se we de ye hwehwe no ticket ne photo no bia na obi ni no o man to check to abi ye hwehwe no ka okani mami ka ogina ho a okani ba cho da company car ye friend no senkura Ernesto Poku ya pawo chew akura ya mobo akura ya na so hihye uniform yo ya dwuma abadwuma bi ana no yeah company bi dwuma watamale ba wajai acha so ga chem so konongo ba de oye de minjindi mu amu adisi amu kode mo awire ene konongo amahu Poku yi yanka so akowi ade akra na waji ni sika so be ha dama no ya waji sika na dwane etu ba bi a wote a one ne bada bonten no ya du photo hwewo a ya ntom la bia akola no okuraba bronya wo mo be da bonten ama wakoni mu amena wa se keke kira ese aso osisi no fa kwansi kabre no na mo tutu na me abufuhie ebentem se ni pai no mu bi mami tonenkra otiewa tonenkra me ma kwan brightness me pa cho baby a wo bia se wo tie mi a me pa cho me ni me ba ni baby a e beda rade wo ha wo ni mo bi ncha sitina rade me tsira me sika na me ya kwa ko pe me dan rade akola akotra galamsey mu akoye pepre nya kakra de be handa pekete cha hwo asin kronu pekete cha hwo asin kronu oda waji sika no atoto ayampia mami Sarah na apart from your sister unim ni huni pa bia but da be nka me sister mum na waga na dia nka wonu dia wonu no crof na ka che on se bi onim obi o ma ye hu ne wase di ne bla na onim no se ni refi location wo Ghana nti nim se no krom dia no krom no mo akopɛ se he na woda me da sister bi nchen wo manso abole eti se manso abore ho na wo besan akoi e kwan wa na me fira me kwa me wa fa won ma kwa kwada e wo bro no be so bomfa e fita so kwa eti o chena na kwa abore ho bomfa chianse konongu road ya konongu dia no so se konongu side bi ho anti polo na tonto na me ma to miriku ha kora sem na awire ho my lady me da say e awire ho sem na nanka me ma wabisa ne se ne sister na ne mpana ne abranti wo wai ene se wo se ne sister ne so atu kwan no ko se nya kora anka mpana be hu ba bi a bre ye ne wo na mesre se eduru bre bi na se wodi usika e ma obi a ma obi hunu mu bi e bia na mpana ne kora ka se fasi anaye wo sister mpana ne ka se fasi ka ne bra no wa ma wo sister ne kora ma ne se sei na bra e ka ti mesre se next time sika bi sa no wo de ma obi a ma obi hunu ma na se chire mu ye den e chire obi na my lady no kwasem ni media ya na mentena ha nsoso duabo so na nso nsem bi wo ho no mu a emu oya e ha dwene saba ya su kono ma we kwotena galamsi ase enkonya 3000 emfa mre banka tachie no be die no kwasem ni o meda bonten pa de no kurani besi brebe obi kwoti obi anka wo shanka ne soro na anka ne wura na begina fom anu wasana de na obeti manka wo so wati boto bebrebe eja ene ma minsi for se da bi mapumetu etu de ma hye soro ho etu na de wo beba fom eti mesre my lady ye kaka na enye yi a mesra ba abrai abaye wo ko tutuo de tuo ni fa ne mra wo ko tutuo de tuo ni fa no emra for ko so me binom ebu ma ya bi kwase a sabe nyo obusuani no wonya wo fa se wonya wo mpra na wono ko tena galamsi ese emagi 3000 enkodi
na wo beda na asa kwotena nkran de my lady no kurani sa kwase abuo we die nya de e be so na emom mesra ba ya no se wo kana ko manfanto ne yem wo kwa no me mane kwa de wo de asema ba court wo de asema ba court a hwe de court beka enya se wo beti asa okwa de no krasa aka se an da no foforo asa abadima miska foforo na me fa ko ha ma wo yeti my lady wada roma sa bra nsc o se hwan bo modi afa ba ya ne sika bre no wa woni mi se woni dan bia wo ba bia wa fa nyansa kwan akwala ba ya we nkotena galamisi ase enko bonsua nkotete nete enya 3000 ye nemiremu enya kura se be previous aba ya ketwa woni so wo ba wo bra ai sabio ko obi mutimi edi obi sika ya basa na so enya kura o se wo bra o ba bi odi ni tiri beto no wa fa nyansa kwan ya ba idi o mu surade what ya se wa heda pa se me body nyansa kro no my lady wada ai se ba pa dwane ne papa dwane tini nsem bi nye wo ba de my lady wada wo na me say media me suso dua boss na mom sabe nka tachi a wo nan du nsadu na wo utimi koba na wo gi abaya we nkwa ayi fanya sakwa gi akwala we sika de se dru bre bi o ma ne ho bre ana o ma ye bre ye body na enye yi a onyina ankara se no otutuo no na tuo ni fa ne mara na onyi sika Sarah tena hana papa we mara All right, Sabri Edward Faith Homeopathic Clinic. Baby, I too yadia senior making sure say when you're pomodia and hote na a shed na me anymonam. Yabon Kai say Faith Homeopathic Clinic, Yakufa in Papa. At their bar to see and found said, oh, you're in the city piano. Oba Feta, obey me and your pomodin at the amount. Now, the woman say the Padoma Neighbor Hospital, I studied Bibi, the underlying factor, Obiba, not the pressure. Be the diabetes, or be the stroke. Now be shemuno na safo nyina. The underlying factor, because it be underlying factor. Just say, a dear bakwa, a dear cotton or a dear who doing in him. Be him any pan the brebo and ye you may. And not your say the liver is a major contributing factor. Among kofo P a yadi na omunya yadi a hodo. And not prophetess Dr. Elizabeth Faith. Of we acquaint you about the known fide as I be share a jumanim kena. Ose baby bia wo bia no say ya de bi na ha won wan no modura cha na intimi kwa e be na wie du so be ba Faith Homeopathic Clinic ya wie bia ha wo we bia tena so ache wo say ye kwankro sometimes we bia reti me disturb no sana na dwa ba say ne ya ba ifo kwa na e dia bredo ye so de say wo say sasabon sam na mu na de ya na bredo kwa na Fabra Faith Homeopathic Clinic e ho de inso ya de bia e wo nuro ene mfidie wo de no to nchan a Mamma Nankas are a prophetess. The Basusum Samswa, Namia Domnopa. Yehona, what buy a resabia we coffee now work with you at Duania Odano. Now, Doctor Nijama Mache, now Udimo. Oh, Yamianim. And what you know, ya dear beer, how I know you pay any dear siete will be ano. Oh, Pebia Benya and New Year. A Faith Homeopathic Clinic. Make us say, be dear dancers, eh? Or no, they were Kobia Numra and one of Mesho. Penny forces a uswell in sa no de modro. Ye kaya semti awase, bosomiwe, ye din fidiaba. Ye be at was a nam say after every Christmas occasions and public holidays be an OPD attendance a caution. Just say, Nipa edi kasubom, ye nonom, ye sa ye dia grobono. Na infections also spread. And nothing a Faith Homeopathy say, bosomiwe bra, name boosted the immune system and famao. Said the bear and come one a bon hobino. One bambo be kosro na wan kufa sa te bia ni bi ama so many Dr. Bismarck so ene wo fie na ene mo betene kan na de Kenya ne say ope ayare safia ye be saw ya de ama ho ato na ya we ni be ko na emabioma e Faith Homeopathic Clinic bia na wutie mi bia na wohwem bia na wutwam phone number we and I say phone number we to na wait me afre 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now see a tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi wa hinema kwa 18 mo honma senkra na wo hwe ya Santa Maria, Abuya Junction, Honma. Koforidua for Yamonko Landry Managers Road, or Poly Junction. So what takra there, you Anaji Police Station, Chair Honma. Bogo so for Yamonko Old Aseda, or Boga,
abonza nechi Dr. Bismarck for you it's na fita sisi a yare don bia atena so wache se akoma ball peri se wo ho a wo te so udidi nso wonye kese se wakoye se wo diabetes anwumre wo dwun so mpempi wo tokete so a wontimi nda fa be dan faith homeopathic clinic oko ba bia se wanya arthritis se unsano anxiety treaty ona treaty onfin o ya wa chika se nim ya ya fa be dan faith homeopathic clinic se yare na atena so wacha woni edi ncha obra faith homeopathic clinic sisi a prophetess ebaye no or they know bebre aba as I know the canwa within 15 to 20 minutes or some hotel or hospital honman sakra na wasa to anamo akufi na me kan say no ono ko ane prophetess a waba wo hwe hunamani die no no side wura huhumu die mu enti e be stress say no wasa twa 21 days fasting and prayers ama na sorry ti said the reverend e dey sorry be tudwa no sorry, elbow food, I'll stop junction. Dynamic grace. That's right. 21 days fasting and prayers. Of course, enumerate 8 to 9 o'clock. Also, Obi Ohano Jesus whom been a hallucination. Go say hallucination. Bible cracker say more this one as my brain. Mon family na minya me made. That's right. Let's say mo nti muntu mika mo ba faith mo beje physical treatment. That's right. Yes, I the spiritual aspect in so e dey. Said ye treatment na fa holistic treatment. That's right. You will know kakra, you will acupuncture, you will naturopathy. It's a dear beer, your non-pharmacological treatment, you know, a dear beer and ye drasem, no yet mid in church, or by your doctors a kukudam, your bedroom, your baba mapping, same or yaren baby shibiano, yen tieni pabakwan, and nipano, a casan, a treaty. Name me a share a diagnosis, a treaty the root cause of Yareno. That's right. And sana, ya de who drew I de amount. And to the Ekebiano, Yareno say, adults watch it, say a chronic, say acute. Fabedan faith homeopathic clinic near to your boy and found fidim, and show na bibia come. That's right. Said Dr. Bismarck, Edik Atujano. Say, you say, and Casemo Yadians were henny papa. It would say osteoporosis, osteoarthritis. Ya kai pass a dubonia, ya real hanker for pana, and a don't payment can one eye, or most as a broyadiano. Yes, so says a brone yell, among who to 2 and a power baby, go to jail, chippy, usisi, twice and nerves and in the affair of sciatic and in a chondia. Miss Robert Yabina was soon be crudging at Matobi any hono. A faith homeopathic clinic. Oh, buy a gibberish peduanim. It treat you as an individual. Some 1,000 will be at the headache by a process. It be treat you be a headache, you know, it's different because we treat you as an individual. Who say it's payimpono, it's not the coffee will be a dear edeva. Sounds now a bema monsa who Johnson tentem, or Johnson so animuke cow, or Cososo, just over Chiman Sana Wabre, Sana Johnson et miaba. Who Johnson we now quite nasia and check now I just actually said Johnson Sado, Mr. A prostatitis in Winnano. Prostate glands na hono Mr. Bra na yentumi emboa anya sa menu brebi no bekwa kwagina ho achema Johnson e bi makra ene fe ne urinary retention kokonfo na chabon say the rubber catheter e she member rubber e che say anodin meme kem to say the wako labor ward me kem no nyasem kitwa pe member labor ward a ko ba bia ye she catheter no enu ti some person sa oyo ne be beto a Bra Faith Homeopathic Clinic be bia ye gemre hu yade ansa na yare no manifest clinically na ya hwe ne ntem edi anu aduru akana to da bi kwa na ye aduane bi na ese ma ukodi aduane na bibia ide eko enu ti ye stress say yade nko na aka wa bronya we ye pese obi ade yare bi di bronya because January sika no udi no December as also ade yade eko shafe na se a emwa enu ti ba bibia wo no Faith Homeopathic Clinic. The best chef in phone numbers and Abra, sorry, 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now see a Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Kumasi yawa hinema kokobin 18 honoma and crying Bra Santa Maria Abuya Junction honoma woko for you your laundry managers with Poly Junction. Takwadi for Yamumra Anaji Police Station, Chenholma, na and crying for now call Abuya Junction. Kumasi de a Hinemako Kobin 18 more. My lady, Edawasi. Sarah, Petransi. Na Yenshe. Asemuno de Ahmet. Abrampa. Wenyan. Obi are sending 500 where Femi Joshua Arulogun na so hwe ayi Nigeria ni kura no are sending 500 ofrew o taxi kotanase na tonte ho maame obi are sending 500 cedis wati na
tonenkra pese wo tonenkra na nabrampa ka te wonte ho na wate minyante te wonte ho na condemn mmerem na my lady asem yi tiawa ene nipa bi afakwa bi su sisi nipa too much ekwan abrantie fa so pa waje ababa isika na ntwa yi o ka sesi obi tenchen wo se na wo fo abone so ana afo abone so nya bone ne nipa fo so my lady nipa ehwe nyame anim ehwe ne nu anim no o ya ne bone sa 3000 betima akuma kura firi wiase adwenbiri betima tona on de minim no de nanso wa utim so odwene pa eye betim na kum no firi wiase eje amrante no wonya amrante sem na woye no se ye kan sesi anaso so wonti a my lady me no ababa me ntu no fo se onkom ye nkwache no oni sika kro de me akoche no omoni dua ana okumie che no kra na my lady onti me nko police station mada bia eti omoni dua my lady no wu aneska no my lady papa anya hwe abone anya hwe na nipa bi di bone dodo my lady so no wanwena bebe uzesi wa uzesi ya kakra ti so to wa odidi o ba se bi fa nani ase kakra bi a obetu mirika aba bebe no atu aneka enipa bi e di nyansa kwan sisi ye nua dodo my lady enne se nipa o hwe wanim se ye na oye obone wade ye wa wode o no chinchim wonsa egu wati ade my lady eno kra ase ene sei enu gina ma bebre mbezo mbekwa aso no ni nyina ka ho omo aye ka nyina so obekọ wonya da wo ya so pe no nya so pe nya so jis kana no de akwa fum ekotu galam so ko ye dai ama bebe yiti ondo nkotu bi ondo maame onu so okọ galani bi atoda bi no se company bi wo ayi konongo mining de be company no okọ ho no se de akura waye ha my lady enye galam se adwuma yesi na tin wo ba besia na wo gina nsuo mu ti ateche na wo te ye no ho my lady papa anya hwe abone nya hwe papa anya hwe yenimzi ya tiefo hwe ye dan ni de muze de omutie no mo hwe ni do betima bo amna na so mu ne sakana krachi na first kana amadia my lady omoni dua se dua ni nya no no adiska na beba dua ni nya na no no akọ nanti hunu se waje obi sika ne abọ ne dua o metua ni sika man kra ansa no bedane a o madane maladi nipa bi sisi nipa dodo Sara to nsa frɛ na mema of a condemn so nkase bi why to nsa frɛ papa no to nsa frɛ da isuna frɛ no ate na bra na wasend you sika no so danase Brian is me pacho me banu yani baby da yes so yes kaku ayede we mpese asem ne be titi ene be ya me yese mebo dua na chire me hu awu be me mobo isrewu baby owo bi afọ yeska se de ye ko pe dai na mo yede na mo didi kura acho gala na me ye na wo kwa oba de be ja hwan me banu oko school bezu ko to school bunti me kwa na na ma me penyi na akọfa no abranti a waso sisi a wo hwa no be ma abodo a eda wo sere sankra do ko 5 e bo sere wo no wo ye crown papa wo ye crown aje ka ki try si abo wa wo hwa no wo be ma abodo no order in court enebna hwa wo baby apebi afa me ko me fesiu ya bramo baby afa kwan sisi nipa dodo Sara brana wa send you scan danasi pacho me blana o se ni miskana me papa na me wofa me da wasi bebre nya me hira wo se wa hu me ni me bai mobo na wa se ni eska nya me hira wo pa contrast condemn betuntu semuni ni pay deep on you so mama the woman say I say ye boa no this ye boa no na yetimi ya obeda no akra ni sha this ye boa no and na ma say this ye boa no nti na dan no say bia na ye twen na onya mai Ernest no na onya mai nti ji say ye na ekwan bia be fa so ebetimi nya bibi bi dia support na ma otimi nya ba bia dan
ɛno de bɛhwɛ na yɛdi mu nkɔfo pɔn a me nkɔfo bɛkasa na so ɔmo start bo ano no nso nyame hyira wo na obi nso wo bo a ɔmfa me ka kɔndam ni pedi bon na ya na de bia me ka sɛ ewuo no ya na nka ye bompa ye sɛ ano besi nanso ano no osi ne ba bia so ma me ntumi esi ni nyina ye saa ne ma wo ya na ye de ne me nyina to nkyɛn a nature no sɛ etua ka wo nyame aka na sɛ mo wase de obegu betwa principle untimi ntane no wiase no na nyame de gina so de eye ne wiase so obebo odua so omo odua unya di bɔne akatua wo ho usabeka oh yes eno de say bedua bobebe na medua no kra no ya na me hu say minim say ya adwuma de because on say ya na nka me pese suman na wo ya adwuma obra nka obi kra mfre wo mo ka we kwase ebu we ya obi abu bi ho na nka mo amonya nipa kro simple enye so be frɛ kra because bɔne a ɛyɛ wiase pa ya kwase ebu bɔne a wo suman so ya wo hwenye ya kwase ebu we no bi ni kwase ebu say akwala ko di panya ni sika na jeko high diamond ana fama me na me high diamond na wo benka ta chese wo gina wo ya wa ya wedi sa no wo ye pintin se koko bag no wo wati ma jisika no na wo di adwane na 3000 wo abrante 3000 wo kodi ni sai juma be na de koye bra be na wo de ko ba me na si wo yi wo ni bo bra kra nya de be si wo yi na ai so ma me ade ba ko ne wo mu na hu ni se we aye kenyu onu nko o santa me ka sam se biefo la boni nkrofo di nkrofo ewo memu no nyasam keto na de ya ne se ya na court no kɔ no nipa de bebere suro wo hunu kɔ kɔ be fa so kɔ be process na asam de akɔ court 3000 onim so de kɔ court ya ka che ne se ya je kra be je na asa enti ya na o mu suro sente sa nka court dan no nka mu no nsia ne nka ya ma enti radio so no nyame adom e de ye ba ya nyini sika yenya no hwe ni agyina mu na ya je ne de ama no enti na de bia no ensem ho nyana esi abazuka ye osi oni be kasa oh yeah ono be kasa obetu eska na magain no sisi a wa be mu no ofere okra o de be mantentem so kra so enti ye bone kese duabo enka ye esi ano asofo preach senka duabo ye njai ka ye esi ano musuo yie ensaguo ni kiye nenso hwe wosi ano sisi ana no na nansuma nkwan na nkasa na baafo no echechire mu se enka ye mpese e bebodua asantemam ka otumfo akasa ye modua ewa asantemam enu na yes enka opim so aka nka asem ba biem nanso na baafo no aka ne kosi se ye si ano ensi kire se kwase ebuo bone e koso enti oni bakro no hwa na hwa no wofre bosom no de abodua enka ye modua asantemam nanso ada ne ntimi nyaye enti sesie no de akoba ne se wo ya na nye ya o se mekuna twene wo kuna twene na abrante se wo gina wo be ma 3000 Ghana cedis aje wo shebre free won sam jimi be no 3000 yeska abrante se wo gina wo tawe adwuma be na ntumi nye adwuma be na wo gina wo ti koto sa adwene nim wo ti koto adwene nyansa krokra no be mani mo nyamfo se wo fe se wajimi na nyansa de no ne de bobra na wanyina chew wajimi ye be kun sesi atwene enti mesere yenyai wo wutie mi biara ma omudi amani sika o wo mudi wo mawu we de anya na hwe me se na no kra de no na ya no mama na me se we kra de se ye na de ya na ye de wa we no wasa agiri sika ene na o se bi ni we me se amanfo mama bi do mu sika ha dan wasani na kwatran de no sa pem na wia pem na nwumra pem na do na die enti mo yes odan ko na se ma ne bebre wo ma bra ni ye wo mo power de wo ma bra ni ye omo abo wo so odi ne ma di agro ena no me se mama me ba ya ka kire me se papa mpra me ntwe bi na me se ade wo se fa so bi ene so na me se ade wo se papa hwe me mitimi fro ka akọ ya wo so me se branti wo so ma me mu so a wo so me on to God sikam de fa ka akọ won fa ma me na be ba wo se de kunu kura ne se wo wie dura wo be nom se wo nyem na bi se wa ta do se ka kwato na se ne so aboka wo se ka de suso ka de suso na me se na mo bre se yi na mo da so se meja me nya biem mama o mane de ka o mama ya no wo de o ka no mo sere mu o de me se wo mo de ka enkrai wo mo de ka papa wo mo sika ko di nkofo wo ne ka wo mo nkentia ade na mo yesa enkranke toa mama hwa abaye yo tie yi wonim se
wɔyɛ nipa say otimi nya obi anka obeye nipa kese da akwane very intelligent very brilliant wo de tie the wa okasa oda ase sesi wo de kwan fa so oda ase hwe kwan fa so oda ase oda just say wonim nia oye but wo na mecha ne kasa esisi so wonim nia oye enti nka oye obi a onya obi guide ne kakra bi a ga akwane benya ba bi esi da ache se be ma bi so ni mu na wɔto ne bo asese ɔbɛyɛ ne yie so ɔne ne bɛtena sɛ ba akra no wɔyɛ material wobɛtumi aboa bɛɛ makra ne na bɔ brada akyi bibi wɔ akwala ne mu ɔwɔ adwempa ɔwɔ tema na nso ne nyina akyi no pɛsɛ ne esi kɔ wo so ɔmfa ne ba ne kɔma ne maame mama ɔde ne kɔ ebedi afisa na ɔbɛsa ba ɔde ba foforo ne bɛba me na meka kyerɛw wo so ɛno na epra wɔ mu no ɛno sɛ si wagedem anu mbesi oda no so na dia o mu beja ontimi nyai mi na meka kyerɛw di hia so de ne beta da ho umienu nufu ba ko mienu anu ate ase oda in court u bol se fe onze nufu akora ketekete ne nufu nyina na ezo hwe e man panyimfo na mo de etuatua we akora keto betra ha ne bo so ase train na atwa oda unhura de bia na mo so yo ba ye de ni de pe bibia ni mfimfin ha oba de nsa fa ha o se duru ba bia lock kakra woni de be kwa kosi twan en lock be oda enebna ate afa so ai se chele wote no enti we no se de o mosi atwene tanta no emu nsu asa na bokina ni ti kakra ka wo so mu a de wase ne so ni tinku amu ni tinku ademu mosini na mosini de ne be manya nsore ye kra no eno kra no eyi bossa so ni ma oda mosi kuro ya se en sorry ye no bossa so no edi ka ye manada na sorry dia set et draw wa nwura kura otimi ni hem wa nwura etimi ti pia etimi ti draw so yawo ya powo get ya oda in court mama fana case bro fa has a bro fa boss man ati etimi ti wuram onya pa wuro gaganto ebeti wuram mosi ni na agro na ho hwe oda in court ebusuafo haxa mixture ena odi abai ne capsules eyadro o si say ayamukro pa obia nkonko jibi o sade a haxa mixture ne capsules na de betu ase obia nkonko o si FDA fo agya atuma nye ma oba pemfo oba o ma koda no fo ani akoda wonya mfinhia dumienu enti se doctor hwe no se wo osade a kokojibi tu America 238310 now so kona koje wodi Dawood say yade a wontumi nsa ekwata adwaman krono ni jimi eno no wonsa yade bia aka bia osa fertility ayamukro wapo waposo unum 360 no na do wantimenti ni twitwi 0241244012 me pacho Boris B afi eno a enam no nko eno a ne yade di bronya akokɔ no na makɔ bia de ni nyina bi wo ho anunsuo ne de organic ni nyina bi supermarket baby house me pe Boris B eno a ne yade di bronya 0544444453 we eye bossu Samsung Galaxy eye phone A06 hey bronya yen to bi mfama ya dofo Samsung eye phone papa say na so kwaji bi grow fine yo yanchi ya onu watiefo sabe Dr. Grofa Trans mi di tupe fatie wapomden ye ba be kan Grofa ho asem ti ka kire wo nua se Dr. Grofa ba ena adesua ne ye namness wo ho na wo nsa ene una ye utitriti e basa adwuma be na wodi utie radio no age number no ne ye hye komo na se 0244 59 65 32 0244 59 6532 Grofa yemojadura yedi yankase yekuku na aye na kuku yi na bruni mebia oto besi ne oto edwuma ben na odi kodi bruni se odi ye chocolate ye hwemu hu se kuku a bruni fa ediko abruchire no emu 1% enom de ye chocolate no de aka no yedi ye nro yedi ye nku yedi ye semna na adura bruni di kuku be ye na Ghana ni usika ntimento eno tie ye hwemu de ye adura fe ne Grofa mageduro no se nom na nsiesio efise aduro no ene ne honam se ana ene ne diri se grow fine nyini kama nyini fefefe na se de ye ka no enyini de obenyini o na se de be ya obenyini na ona dem obenyini no ye kama
ubenyini na yare entra wo so eno nti ne anwene growth amojaduro no se men yare kra ansa no anu growth amojaduro no mojaduro soronko a aba obi obenum bia enya ne ho ne nadanse a wodi na numbness no ye yare a wanhwe ye de ubeduru yare kase pa ye frɛ no cerebrovascular accident anhwe yi a stroke ba beduru nkyɛn adentra efise hwehwɛmo kyerɛ sɛ yeyi enipa edubi asi ho a emu nan nsae mu titiriti na saa enipa nan enye den a mienu benya pressure mienu benya stroke no mo nya pressure no so ba akokora bɛsan konya stroke na ka ho adentra efise yare a friend stroke no omo de ba no emu 80% edi free pressure na eba nti wanhwe yi a mensa menan am titiriti kakra na de wokɔ yare a eba emon kai esieo nti efrɛ mu silent killers de edi kan ye pressure heart attack septicemia and a stroke ayeka ho asɛm na busa doctor bia sɛ de na kɔfa saa yare wa ba doctor bia be ka kyerɛ sɛ ya na srade bɔne awurawura wontirim srade bɔne awurawura wontirim a kwan bɛ na fa so ɛha nipa no ɛba saa ɛma mogya no entimi nni afurusane yie efisɛ mogya no ne dumade odie wɔ nipadua no sɛ ɔyɛ somafo ɔde nuane nuru ɛfrɛ ne nutrients ɛmframa nuru ɛfrɛ no oxygen ɛkɔ nipadua no kwa nyinaa sɛ de bɛyɛ nipa no ebe grow fine na nyame anye wadom na srade bɔ wura saa ntini mu a ɛma mogya no entimi mfuro yie nti yesa mogya no ekonya doctor fo ato ne din low density lipoprotein mogya no entimi nuru nipadua no mtam nti yesa o sa akoma no hwe ahoɔden foforo na de pia mogya ma mogya yikɔ akoma no de ahoɔden foforo pia mogya no yeso wo de pressure ato akoma no so high blood pressure ahyɛse nyinaa ha ne free nugro fam agyaduro no se de be biebie ntirinom ama mogya no atimi aba wura nipadua no na di afusane yie enye sa afedi mogya begina tim na fe srade de begina ama mogya no kura entimi nkobiem ebasa mframa no efren oxygen enu wadwene mu ntam sa nu wadwene mu ntam a wadwene cells start se ewu ti die so wano so wadwene ewu a na wano echia unsa dompani mu esu ntimi mpigya obi tia fom a aswa tia fom so ne nyinaa kyerɛ sɛ ɔhaw eba tinugro fam agyaduro no se de bɛboa ayi saa ɔhaw we nyinaa afi nipadua no so ɛnyɛ saa ɛde ɔhaw kɛseɛ de bɛbrɛw ɛba saa ɛma otifa na edwa ga na ɛkɔ na aba usi utrasia asɛ wani eyi atofom obi da na ne nase hyehye no wo ha na nase pigya wodo nsa bɔ ha asɛ mpania bi efiri nsa no aba ne nyinaa kyerɛ sɛ yare bɔne anasra de bɔne awurawura nipadua no nugro fam agyaduro no se de bɛboa ayi saa ɔhaw we nyinaa afiri hɔ ɛnyɛ saa ɛde ɔhaw kɛseɛ da ɛba wanhwe ya bɛkɔ doctor dakro bɛka kyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ mu yɛfrɛ ne sodium ɛkɔsoro nti afei deɛ nkyene mani biem yɛtua wɔ nkyene no wo sugar level kɔsoro nti asikyire mani biem cholesterol level ne kɔsoro anwa ɛnam no manwi biem na afei deɛ yɛtuatua waa ma mɛma no koraa deɛ ɛba saa ne mɛma sɛm ɛkɔ fam ɛfiri sɛ saadeɛ no agye baabi afa kane no na bɛhu sɛ obi anya pressure na ɔnyɛ stroke na yɛ panyini bi a wɔbɔ ne bra wie a ɔwɔ ne sika ɛno nti ne yɛfrɛ ne sikafoɔ yareɛ ɛnɛ deɛ ne yɛhu 20-30 na yare de yɛkɔ yɛn go fam agyaduro no sɛ de bɛboa ayi saa ɔhaw we nyina firi hɔ yɛde yɛn akase yɛ koko ɛna yɛ adure ti wo hɔ na so wadi so briw wo yɛ adwuma wɔ awia so wo yɛ adwuma wɔ gya ho wakoma bɔ periperi unsa no na yɛ titiriti go fam agyaduro no edura na adwa wontimi nda honam nyinaa yɛ ɔya no go fam agyaduro no bɛboa ma bibia yɛ fine aduane si wɔ na wontimi ne di a yare di kan bɔ awura nipadua no go fam agyaduro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛ fine yɛnua ma no menstrual disorders oba bi wɔ hɔ a mfie du no omu ne nsa wonu go fam agyaduro ba be duro mfie num no ho hwe mesra wonu go fam agyaduro no obi de ba oba tot obi de ba yawom obi de ba entwa obi de ba na yi clot ne nyinaa kyerɛ sɛ yare bɔne na asoa no go fam agyaduro no sɛ de bɛyɛ bibia bɛ fine na ni ka sɛm a wo go fam sɛ wade bi o my friend anti aging properties mre bia ma wo look young ma wo nyine ma wo nchonchom onu go fam agyaduro na bobo asisi nipadua no ama nipadua no aye fine je number no ne kyerɛ ba bia obenya aduro ni bi ato 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ba bia to aduro bia sɛ yɛ pharmacy herbal over the counters drugstore yɛn akasa so wɔ kaa sɛ na ma ɛto aduro no wohyia kaa na ano atɔ bi baabi ɛto aduro bia wobɛnya bi na mmom sɛ wowɔ nkranma mu amsrɛ ko kan hyi drug lane kinswa keba
Tidatek na Nabuache Angel Repash Ruta Obenya Grow from Majadoni Biato Asama Fonko Ekus Pharmacy House of Drug with Dama Obenyabi Amasama Nana Heba Post Office opposite Wonse woman na Nabuache Kofoedu Gabson Pharmacy Obenyabi Nkoko Hillside na Anti Akobam Sunyai Kapeba Mose na Green Light Wotachima Bidro Depot Obenyabi Takwani Pristia for Munko Wasa Bidro Fie Bogoso Yudikeba Takradi AMNsa Elibo Odalo Kepkos Boachiansa and a penna, Sana Makasima, Jeff Heba, so FCC station, Ubenyabi, Winnie Babusa Rade Heba, Wa Obruni and 1,000 pharmacy, Tamalo PK Gombila, who are Shante Region Ha, Bowra Pharmacy, Heba, Drugstore Beer. Also, pay grow farmer Jadroni Biato, and grow farmer Jadrono if you say the cuckoo naye, and grow farmer Jadrono, Nancy in Pediano, Emani Pediano, and you're fine. And grow farmer Jadrono if you say grow fine makes you grow fine. The number no nebreno aso 0244 59 65 32. Na make we bia ho dasende e ba na abeto adehwane so. E da se abi me pa cho Linda mfa ye bia we ama. Yo Robert lubricants engine oil papa kan benya amode engine no bo adwuma e Robert be bia do be ko kan keto akese e ma engine ne dwo kama ama bibia nso edede da na kwam kama se boko e mai me pa cho sasem ene de fresh ba mixture eye bibi dro obi ankwajibi ofra bro say no abre so bibia mu no abre kono kokwajibi fresh man enzo memma dro so be gina mu emi na fe fresh ladies nso e man kwajibi e ni niema nyina free ho kanso akosoro no wanom fresh ko no na tu koko kana e ba mixture ne de e malaria dro tatahwe oboase baby diapers afi ye be wododo obi ankwajibi 100% cotton say abrano to nyina be wi kama 0240306394 na afi omomudi o mawoda no mfe ngusuma yin mami Mata a UK and Irish no your friend is saying Grachi our here Santiago na we catch you be and the baby so o mana woda pa na would now there so nya misha de man yanko Mrs. Margaret Boachi Adom Nikun Nana Boachi a o Sompa and Irish no marketing you Boachi nti yesro nya misha de ma Mrs. nso na would na would dey say ebusuani na so modo papa yanko enim Empress ejiwa onamfufu nyina titiro ne Sandra omse na wudi wa wodai omso nyamepa enkwatenten enso de ma Mellow Gifts abena phobi enso di na woda St. Anne's College of Health we agree PR Edema Lawson Herbal Center wonom and I wish you happy birthday. Jiri say anti beki mu nyina be kan Mrs. Lawson anti beki ewie me chia wo kwan so nkoso. Yemfa course 0554931931 0548931931 na yenko yenim. Hello. Pacholo machine why? Hello. 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 0554931931 Hello. Hello, Mpacho Entio. Good Afternoon. Hello. Hello, Mpacho Rapa Entio. Eradiadum. You know what? So we even on connect. We are using Matade fefe shemi free Anne's Boutique. Me pacho free mwe. Anne's Boutique. Me pacho or Sanka Plaza Camara. Opatade papa bia de akoba bia free no 0545 853 608.
Hello. Me mame ahungry papa biai. Original. Asungin kan abeja force de bram. Yes, wala. Na so sanga monjenje no. Contract wa masumu kuti. Na ninja de nishi de permit na ebe ba konde mu bia no. Ntia mo na mishi mo bia so. Contract ze bibi beti no. Ebe ye bibia di dana koma nyen krasem kra trouble for the and then no did it. Oh, me. It is not your say. So it is suffered about so. Who did me? Nana meaning say the Bible, the big TV film. It's not so often. Sky will be missed. The only na second case keeper, crack keeper, many others is one money now. Also, the Adam she tend to say, oh, and then Casabra, mammy, maybe I'm a pedet to say, now, so if you get a new year, won't you, mammy, if you get a game, you can branch and maybe I should be on. Oh, let me have basic camera. The basic is a good push out. Hello. I'm sure for Mama How. I just swear. I'm sure Mama. With a several bomb back to my palm, Yama, and my gun. And so, we said, marketing for long and to adapt to my field. What you say? It's the marketing department. Open marketing department. That's why. Sir. Fine patch you so no phone number no. Now they are marketing for no ma free. Na da be na be crack we yi niam we ya be tro no be said we free so. Ya ntem we. One. Hello. Pacho odi enti o. Ya hoe. Hello. What's your number? What are you marketing for? Ebusian for kachrom say sorry so mo computer so ebusian for edesi Sompa Nkomo ebola o chine beto aso. Asana fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey middle Nanda na wote ho a waya stiff sa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe no. Emo ye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3p garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3p garlic mixture. Ani 3p garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Eni edi aye. Aha. Na no na madam for Kofi Mpo ka kire me say. You work natural health for bi drobi omodi aba. Your friend 3p garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3p garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Se wonum 3p a. Ebejane se hu. Edroyi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Ananse nkoda wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3p garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops. Fred Piwak e 024 89 288 24 and 020 100 0021. Destiny.
this year market. You go from Jinyame no, yanya different type of jinyame. Betobi, ebwani ya fofo, yatete so. Yes, our anchors come and be what Abyss Plaza. Femi che papa bi edami kom. She. Beshebi. Femi bango papa bi edami sa. She. Yatete nyamane so bibia wo Abyss shop. Bibia wo Abyss shop. Betobi koton, betobi koche. Eya fofo la fo. Yatesu. Bla at this year market, Abyss Plaza. Bye bye. So what am I watching Papa Piana? This is my secret. Give us P capsules. Emma, I want to go from now on to me to my day one pen. Give us P capsules. Over